nyinam ohene de no atoa no na oye former deputy managing director edema PBC wiye usan beye managing director edema cocoa processing company oye ohene edema utumfo brempompa edema Amoamanhene ewo atwema ngwabiaja north nana anidi mu mame mo achi anope ejo Kofi nana mpacho ahoden wo hode madaro ma na mo mpa abonte ho ye jo we de ebedi kan apa chaw ko hene de ya intentu ase ahomache se enso asanteman yiye ne nkoso nti enra idi nkomo ma odi pie nti na ho behia se ye beba na so na yada o sa kwanya beba ho na otimi abeboa ya ma ye nkyiremu wo nsem bi a opoman ne assembly no nkomo ayidi ebo udin ewom efa Fidelity KMA nkomodie ewo krofrom dwa ada ho a enei yenya enwie enu nti ne ye de frew community a wanyina ne se enra on my morning show so na the far krata on the 8th of May last week KMA echo on assembly meeting ne ku pie mu say assembly no ahye won lawyers say on Fidelity Bank into an amount the entia wo mo request assembly na approve a loan of 5 million na Fidelity Bank at this base 8.6 million nti lawyers of KMA should take on omunyanye so they call their lawyers to explain why intia assembly no decision omu implement here ema lawyers no chechem say BBNC at the assembly but media report echo on the following day assembly no the official statement by so omonka so be esikaira nemo disbursement of fund any century will be ena womo esort to clarify ade chin Fidelity Bank so this krata by echechire mu kwan a KMA womo sika and the whole request nyina ebaye me frɛ opoman as a member of the assembly emo no chire mu say ogiri sane ma bebira nkoye na committee omote yeso omonye nhwemu kwa na anya omodwuma yie efize omo frɛ ya efrɛ ubia ma na Amoamanhene wan kasa na adimati man kro omo frɛ obe 2 times ama munyina akocheche mu nenso sesibe die ubia mpa amfrɛ no nti no sesibe kasa ya try mayor Sampan nyade a wutimi yereche no nti yebo wudin na twa sɛ yeto nsafrɛ ho nti enra yedawo ma we yɛ asanteman ene kuri nkoso nti obenya mbrɛ e de amaye enu nti na anɔpɛ ya frɛ anɔpɛ pɛse etiase edian role and we play over the years e wo krofrum dwa nkoso a nam so eni nsɛm a abako ankratam abedue ofimeda wasi bebre na mesai echietiefo ne ahwefo de obi be ka se KMA asem na yaba musa te se de na imani fo no eka no meda na sepa se otia asem ne nyina wo ba de mepa kumase fo da bia menya opportunity a mesire wo ne se omumma wo mo ho kwan na santehene emwa wo mu ebise yewura ewo nimdie bebre ne niama bebre opeso ye enye nure ya odi na ye na niama bebre kura wo a president ni bekeka ye kura na nipa ne binim ebise santehene betra akonya su 1999 sabi no obi wa wadi 5 years and wadi 30 years so Kofi singularly yewura contractor wo kro ba ne we contractor GR limited asesa be contractor UKF projects are all kwan what Santehen kwan is close to $1 billion. Wow. Over KJTF phase 1 259,425. Over Central Market phase 2 248 million euro. A year 297. The million $557 million to accommodate 25,000 nipa. Yet sikumas. No about airport phase 1 phase 2. No about
Kofi Asante. No about 100 kilometers Kumasi roads. Ononkwa. Because of CIT. They said they no opinion ni bisa no. Ekoba say Krofrom market asem ekoba e. They far by nyina ne say. Eko hia say ye si kejetia. Originally na central market. Enti ye buy ya the drawings in the buy no. And a central market for mu nyina ye no manim sem. Omo so omo mpene me mu budwa no. Match as say Asia de bi o metimi do mu nua abobɔ no. Krofrom ye bubu ye no. Yensi ti die na kire se ahaso a ebebubu no ebesi. That is the genesis of Asebo. Into ohene na sa abrete de bia megina na ye ko race course. Your friend the Kumasi experience and ye ko project o. Okay. South Africa for ni nyina akora ba. Tini ye se ne ye betu kejetiafo akọ race course. Na fe ye yusu as a phase 1. Na ye yusu terminal na 2 story. Na say nipa na mo kejetia na ankasa. Na bi beka ho a ewi a yakọ phase 2. Eno na hyase etie ma. Ti ye ko wie ni nyina no. Hazard of 18 July 2014 no. 87.9 parliamentary hazard. Parliamentary hazard etire sika o muntua. Ti ko hia se o matena fi a che no mo dwetire a che. Ti ewura ne president Nana Addo Dankwa sa ahia. The etia fidelity bear mu na me chire mu. Boda papa de be so bisa se pa ho bear na came ni fidelity wo. Eti ekoba e na che say in the hazard no. Na be hia obi a obeboa ye a obema wo mu sika. Ti ewura ma me kodi anim ko fidelity a president ne then minister be secretary nyina afa pene so omo soft loan. Eti na 5 years premium na ebetua na total 167 million cedis. Ti de ebetua ma obi a ti de ne shop so no ke be ma na 48,000 cedis. Fidelity betua de be atua 39 cedis. The shop sa of 2.3 square meters no I 7,008 no ebetua de be atua 5 cedis. E ho sam so am ko buy eno de enkogu a yaka ho awie. Enti ama omu anye. But now agreement nyina ahyehyɛ sɛ fidelity and they be create escrow account na ma no. Okay. Enti escrow account na ye nwa mo se mo ma wo mo ma mo na mo bepa mo sika ba betua. This is the escrow account. And it's a own our shop 30,000 cedis. If you have 30,000 cedis in it, 60% of the 30,000 18,000 betua for the loan. Okay. The remaining 40% you be chama O&M. Operation and maintenance you dey be run market no. Near make maybe. Near ura so ordinary asase collateral no so be. That is how the 40% will be disbursed. It is a healthy account no. Maybe fancy account number 1 2 3 4. Near disbursing is no be ade wo. And nina Fidelity Bank. Fidelity Bank. What na escrow account no will be seen there. Okay. Nti kejetia revenue ejiji nyina na call Fidelity Bank. Okay. But for some reasons eno nkomo de be san ka bio. O ma ko bie UBA ne asanto anu bia bam. But escrow account no de Fidelity. Ti o mu nyina no eda ba bia akora ekokoda ho. Ti ewie ye no na ye hu se nipa ne bia sese o mu kɔ no. Ebi enya bi. E wo kejetia ho. And still na congestion so asa. Akoma FM 87.9. Nti orambo osemensa. Akora do pay me chia. Nti omo letter e call Minister of Finance. Say Anko betima boa me esi Krofrom. Krofrom no so no time in 2008. Yeah. Ne Jubilee no. Ne o Jubilee Park and Jubilee Market. It's not Krofrom Market, not a Bolga station. It's one and a load. She decided say the other bear Jubilee because that time no. Na ye didn't know. Omone ARCC for and then a daily. Them is also answer. It is the obo may in 5.5 million and in 2008 under 7 contractors. And and this to buy also the 2.2 back. So that is where now could.
Ti e ba e hia ya ewura frɛ o ka sɛ ade a papa e betimi asan aye na o se a ye gidi na ese ti na je sɛ any honorable Osemensa actual letter no akoke media a commission of finance dia ikodi akire e ka je me nananom no a ewo finance on say Kumasi for no some said the can't chiro krata say minister of finance mo muska anaso mo kwan no mo koje ska mameye omo kwan okay no mo nkwankwaji ska from Fidelity Bank no na ye ni bank say na enkope ba no mo kope bosia e betimi aye no na ka ye nko wie project I started in 2008 okay enti eye na me ko de akire no enti letter on 28 January 2019 ukodi akire because of Otumfuo's na yewura so ma me ne minister ko din komo okay enti minister ma me kwan okay say yewura asoma me yeah say ne na ba bia letter ni ko ni okay in the name of Otikokoso ene Akoma ni Asante region nyina so me kwa me bo minister din minister de krata bi ba ha yewura si me di akire ni ehwe ba bi adu akwa kudu na ja say ono so ne ko